Hello, I Xposed GH from Mcbrown. Subscribe no bins nyabi no nso hwebi na meda wase. Subscribe ya obo adoma no so a na bibia akoyie. Enna mi gina he mi wo fela. Mi wo fela papa ni mu odu. Obi nsa fela bai. Enne minimnieti a ye maame na na Mcbrown ofi UTV allegedly. And now Mr. Mijina Miniatia Nana Ama Mcbrown wofi UTV. Yes. I feel sure we're providing Nietia Nana Mcbrown wofi UTV. Na answer na me delve into no. Me pese nyina ekwohwe video no. Na ye ba na ma kire o emu yie yenkom da. TV for your friend talk back. Any United Showbiz a pay. Show be a live be a when your TV ama de ye or she talk back. Ye what die your friend control room. A honor producers wo. Na oma kasa chira. Me baba beka United Showbiz there. Because United Showbiz no me ma hosti that. Me hear me papa ye and then the following week me na me hosti. Now what's the wa? United Showbiz producer a father. Question be an anama Mcbrown bebu se be a father na kachire no na we bisa. Question be a Miss G bebu se be no a father. Enti asem be a baba be a father na deba. We an we yi ne ho afirim. We are na we yi ne ho afirim. Asema me ke me kanya me ho nkonkono. Me domo panyankopon. Me ka me badie pena 9. Me ka James and John 9. Asema me ke se me boa ade a me afia me pe wo wiase biara ma me sanka. Me ka me kunu boache ne kra. Talk back she wo masum. Me ka ko YouTube na ko hwe e she wo masum. Obi a wo live show bia no. There were people in control room. Omu kasa chireu. Omu ne kase say. Omu ne kase say. Omu ne kase say. Miafia, for the past 7 years, many interview with TV station bia. The last TV station I'm here interviewing your UTV. A Bolare station. Me charging you $2,000. Me Bolare wa boni wo wiase pa Bolare on the man nipa di buo eto me brand so Bolare friend me mama ko GH1 me ko Miss Nancy show so am I have ye ko can sex talk or something which is about 8 years or 7 years me ji Bolare $2,000 and then in going forward with a TV station be our friend who friend before interview, I make catch us meji with $2,000 because me am ete hono me monyom me am ete one me nta movie me am ete one me nye program o baby a me ni bibia me promoti enti se me hya matade aboden na me metna TV so na me ye comedian me menyi nsenkwa na wo TV ne so nya anika Motemenga. Aha. Obi see you mute me. Sawa video no. Efia hwa ne opa che nyina ne se. Asem bia na bibia bekoso bia o UTV no. Ne nyina da father and nine so. O se father no ode program bia ba ni opa cha kwesi ni se time na efia hwa okodi di wuntumi atem no na eye father onimhu bi sa na efia hwa snega oka anyem na meka opa cha se UTV another video ko opa say UTV kura no time na asem ne bae about wuntumi ne omo no despite efa lawyer mo bia except ono efia hwa snega
nia opache no opache ye te say ye piapia o nia de wakoto asem ye wi a ye gya ho osese na na ekoso nti edu ba bi no ye maame na mama Brown hwe ose da bi ade we man hwe ya manya asem bi o ye hwe ya within a space of few years ye dma no no court 3 times me kra me de na me feel say one no kan sam na enyo bi na de hye na no be ne afia ka kire yen say asem bia na mama Brown ebeka anobi abeka o UTV no father Dexkin was a Dexkin one no e na oka wo ka che ni panseka sana afia ka wo enye me na meka o kire ya che say who say omo baye show na be ahoma na say ma so friend talk back it means say nipa no control room especially the director no ono na otimi ma question na the producer no ono ma questions na watimi ebisa wo so enti mostly no enye se nipa na or interview no ono questions now most of it no if nipa na o share chire no producer or director where known practice if you have worked in a TV station before na eno no patch say most of questions say ba a cause problem na ba ni ehu se ne ye ni nyina father ena ka kire na mama Brown se ka eti oka na asem ba na asem no abe buburuja eno na mama Brown wa hwe o se me pacho mi swa me makura swa me kunu swa bibia swa tie na adwuma no majai because yetitin se mebre na yehu nienti ana na mama Brown efim bat ono pacha say asem no yetoma ni wi a na mama Brown ye jare se kona kokoko eti oso hwe sa no se da bi wonti mento asem mame na wi an kan chem se me kokomeko enu kofo bi nim ya pa ya chichira asem de suaw uye ya na go and fight your own fight eti wo hwe ya no se da bi beji wa akọ enu no kukuru na wa de call onua TV no where a fear nigga asema oka enya me na meka na asemi ena me say yes denchem office you as no be catch raw say wo bi ewu ho a yenji ni chi because so not here okay some time ago no me rotation on UTV na a fear so ba so bi obey host o sinti onim ni oka because ade no ena hu say bibia e be kwaso bia e father ena ode asem ne ba enti say no say sanso na tie dia na ne asem seba because you have to be responsible for whatever you say because some of the actions no na mimi say maintain na mama Brown say ade no uye no unim say so obenya asem na especially won to me there no once won to me was not there no na hu yin say omama afia hwa enko ekasa eno na mama asem no I expose you to FM social media. Major subscribe no be bye bye.